Batoni ya Kenya Kwanza itogoretio ni mutirithia wa munini wa President William Ruto, Rĩgathĩ Gachagua, yabite hema ya uteti kaunti-ini ya Meru. Dereti ya mutaratara wa kuhura jekio juria nini niyo ithamakite icera-ini riri. Tunataka tuunde serikali ya mahasla ya watu ya kawaida. Serikali ambaye itaangalia mambo ya bei ya vyakula, mambo ya ngano, mambo ya mahindi, mambo ya miraa, mambo ya makahawa, majani chai, maziwa. Tutengeneze kitu inaitwa guaranteed minimum return. Ukienda kuuza mazao yako unajua utapata pesa ngapi. Rĩgathĩ eranĩire atĩ mangĩkahotana nĩmakagathĩka mĩtaratara ya kũrũnga na kũgũithia thogora wa ũrĩmi. Biashara fund 50 billion shillings tutaweka kwa wafanyabiashara hao wa kiwango ya chini, ndio waweze kukopa bila title, bila logbook, ndio mtoke kwa Fuliza, mtoke kwa CRB na mtoke kwa Shylock. Si Shylock ameumiza nyinyi. Maundu mangĩ marĩa Batoni ĩno ĩranĩire ĩgekĩrĩra nĩ kũrehe mogarũrũku mena ũguni honge-inĩ cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Tumesema kama Kenya Kwanza wenye wako na uwezo wa kulipa NHIF bei ya juu kidogo ama walipe pesa ya juu kidogo, kama sisi ambao ni viongozi lazima tuanze kulipa more than we are paying. Na yule mwananchi wa kawaida mwenye hana uwezo hata wa kulipa 200 shillings ambayo tutateremsha ifike, serikali ya Kenya Kwanza ndio italipa. Atongoria a Meru meranĩire atĩ megwĩtungumania gũtigĩrĩra atĩ kura makĩria ma 700,000 cia Meru cigatonya gĩkabũ-inĩ gĩa tigiti wa Ruto na Rĩgathĩ. Ukiingia hakikisha sisi tumewekewa godown yetu hapa ya mbolea, kwa sababu sisi ni wakulima, si ndio? Ni kweli ama si kweli? Hapa bore ikiongozwa na Lendekiri na akina Gakunda, Mama Safi, Kadhuri na mimi niko na imani ya kwamba kura ya William Ruto na wewe tutayasa kikapu. Rĩgathĩ atanyĩtwo gũgatwarithia na mbere kambeni cia Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Meru muthenya wa Aramithi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ kaunti-inĩ ya Meru njĩtagwo Martin Munene.